bamzela izikhundla esishayamithetho okudila abe-MK. Asicoshe phansi izikhundla zosihlalo bamakomidi esishayamithetho KwaZulu-Natal amaqembu abusa ngokubambisana emva kokudikila kwe-MK noma emva kokuduba kwe-MK. I-IFP, i-ANC kanye ne-DA bathathe zonke izikhundla eziwu-16 zosihlalo bamakomidi emva kokuthi amalungu e-MK edikile umhlangano obubizele ukukhetha abazophatha lezi zikhundla. Amalungu e-MK awushiya phakathi umhlangano ekhononda ngokungalandelwa kwemigomo bathe-ke lo mhlangano kufanele ngabe-ke wahlala zingakapheli izicuku eziwu-7 kukhetheke usomlomo wesishayamithetho sesifundazwe. Mina-ke umngane wethu ofisa ukuthi ngizuvo lwakho noma olwakho uthwela cabangani-ke ngalolu daba sihlangane lapha kwi-comment section.